Halor ka jingbom yo alat chu kinong nya taksi kamai bepenyang kali halat thambi joy na ka jingtei ken ro ka shillong cantonment board hakate ka jaka hak arpo artrek nai wing araja arpo saw kinoi lam ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kilalej ban hiar sakte ka jaka ban kendu ikibor penyat ka cantonment board henry na ka daw ka jingbom dan CEO ka board kim yo alat setia ban krani kumta kila syukurpat yo engineer badan hakate ka jaka ban kentu ka sarkar jala bakan simkhia ban penbahai ka surok ban ailat biang yikino nya taksi kamai bakin yang hakate ka jaka ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association haka jingalam uba Wandon Bok Jerwau President kala penpau bakate ka jaka kadai ka baka cantonment board kala IT syaka sarkar jela lingba ka tenat PWD ban penbet penbiang ya ka surok bat ka jaka yang kali Henry naga jingbom le IA ka sarkar hadu menta kala penlong ya ka cantonment kum ka trai jaka ban tesen don da ka kenro bat kinong nya kali kamai kim yo lat chu ban yang hakate ka jaka Uba Wandon Bok Jerwa uloong bahadu menta bon tangki marwari bayo ya kejaka ke babiang kumta ukentui ke sarkar jela bukan simkhia ya ketega jaka ban penba bat ban penyo biang syakipat ba sangi tasni nilaiwan ban jurep ya kene jaka kabide ko tinyo anji mujor tingi na kene ga unit kebetulan hangle apa nekalar enjoy di kei ka ba ngilap jeng mat ni tasni tolong bang ini saya ka jing care mo jang ka komponen nani kajing dia dun supaya kene jaka king iso kendet ha ka ba ngilap persang lu nak yang jamin kesang ban mati bor bahalor baknya kene ka komponen mo kena kalian siur undang sini kalau training proses pada ni de buat in charge pat mentah pada dengan kena buati bawan mesti tak sila still de melak betip aku nak sini bawan ni melak betip yang mereka kesini keren pak mentah sini bagi engineer juga sepantaran tu tolong ba persanghi untuk show ya kena kesini keren ke kami show CEO but nak kalian ke jemuru labo kat way ka terpak ini yang bakal kembali kat dia ba ni keren le bosio na wan naka takasti naka taka jilpret di training gitu mu tus pada ni yang ya kata nama mo silongkan ni bahe banong menyekran mo kamdan long kamdan jemut kan profesor ro yang kayak basong si pat menta kalong bangi yui bros katang ba nakaliang ka kontonmen hi kal ay kani ka jaka mo ban maintain dak state government min ba yudi yang kayak bakulong pat yang state government kami nadu kipor ki bamanswa ndai tamantaro nadu kipor bamanswa hadu kat kini ki sngi ki bamanta ndu don maintain yak ne jaka de habakot hi utrai don kam ban maintain hino kata kata ki ba ngingi oso namar ba ngi ji na kapor sa kapor kasi mentana la ki khot hi ki jingker manswa kala aila nadu nangni su satai ban maintain na kasi government ba muli dai nadu kipor manswa nadu stem rapo ka bangingi ngi jingkep ba yikini ki profit ke babon hi benta ki ba uspai di tren ka ni public ani baksi komen kuma sulong no hati por benang ba ulai somharu wadi ka jaka stis pok yuduru ya katuru habakut ko sti komen kap sema penam kami ya kat ba ka maintenance kin ha maintenance penang yang pertenan te hamput pli yo te kumju ya kani benta ka wana agani ka tingi menta pembasang hi ni sudai banbu ya ka jingkerpa na kaliang ka government hi ka ade simkhia namar babun ki benta hi ni babun tangki marwari ki bayo ki jaka babiang nani barsna da kispa snem mo lease agreement jongki ha kontonan dekat ayu la ka government jongi ru pensna ya ki parking lot kantam ka kane ka jaka ka balong ka them ka jaka ka ima kantam ka pormen met ki bun ki kam ki basniu balai project balai program ki badan hang ni nak liang government ada kasim nak lease naga kontonan mensna parking lot hang ni dan ni banyak kran sutu kontonan mensna parking lot bakan ron hi ka kontonan board ru compare menora ya kata ka slot city ke bakulut ndai ka makalong mantap kon kata ka jingwan dengan ni ka smart city kondon jingmut namar habakut ni ka surok kanang pendrit susu tapi kita ki propag nak liang dengan sang hi ni sudai ban tentu ya ke government ba lakon no kono bidewan la ai bide ko ni kata bar kunjuru tentu pat ya kini ki try kendo ki bodon hakani ke bri new trap mar khamtam ya hakani ke nongba ke jongi ni ka sulong ba lease agreement ke semua kelakut tax nem ke jongki semua kata ro bekiwa ta hakado san pro tingka sisna
Kani ro pati kelakut hajin sak ni try kendo lagi kur pero ni kinong plau tar pengor tur kalang tur ada ban panok dia cakap itu bat ya nani bat ni kan suku jumut ba government no ban yo ban orang ban thalak bat ni cakap kiba la capture tadi baik bagi ni ki supaya jadi nadu ba kan orang ba dia kan ba Henry cuma kalau mentan man kalau ba diperskam ya ke ba kebun ni bentar diperskam da ka ba yang skam be ba ngam ko ban keren sebun lamar min saya keren kambun anda to siu lawang bat sim number 4 tu yang ba suan siu di spot keren ke nak yang diri ni setelah sekadaya ya ke terma dan intinya ba taraj ba kapu ni kan lah siu lamar ba klik ba kapu siu timah sim nak yang tu ba nim so pere ba abang-abang ini ba nado uskan kena spang kau supaya kita ayah semua hati kan penuh berpenghei surat berpamimpin atas state government yang berkelibih department dan dari nak state government yang berkelibih department atau Islam hadut terkini diskan kamcuma dan kata maintenance sekali kerja de hello katakan orang bah betul maintenance dan maintain dia tentang bau supaya banyak kan ini surat wrong pemimpin negara ini lanang pa bagi sa ibang patay kan maintain matliko ini punya ro ngampit kita mestro kita nandang kita ni sectional assistant kita nandang Haji bisa ketemu dikit begini teh ngikut bakidan gitu. Sectional assistant bidan, mestro bidan. Teh sanu kibu kita bantu ini ada ini kau senam di balik. Teh mereka patut ini supaya sebentar tak baga penuh nang asuha ngin ham impin ini ke jenuh bisa di depan kan sih ya. Ini ringin sok hari ya. Katahi kadai gawe kalong ba nakliang jongi, kesulong ba ni tentu yang gesokar. Khamtam ya ini ke sokar ba mentah Hantam ba di lapang, nah di lapang di Ganang M hari sa pakai, nama itip mah abi di kebijakan kita mah. Nama hati pot banyak sabang mensua. Di lagi ya kan waktu itu saya union USD bani ekran. Union government lagi ekran bana ekran sampai habut tadi di Pak Buron Prami, tahu benang mam keren yang balai sta begini. Belum kata ini berkait tempat sotana. Di mentah apa barang ini ba di lapang nak ke government kuno ada menpan advice lalu ba kuno banyo yang ini bisa yang pertemuan kemakin ai informasi mak hakon urut maintain sekat kuno surat kemakilan rak mentai ini smart city itu dia bilang hati mentah itu kalau mentah pembeli juga berarti advisor gitu dan nalalang no masuk ini tanah pentah banting sekali banting bijai atau pisah geni apa Kalau sih kadai itu tangga jengker, nomor beli kalau mbak tibobun diberi yang dia di drugs, damiat hanya. Kaman sih bayi yang ditaksi kamdan ye, kemudian di bawah di drugs, kemudian kita di bawah ya di kia di ye hanya kantan hanya dia yang bosnya, de kadang sekali kecaka kaba di jubu sana nak kalian ke army, jadi yang mbak ni segmen, jadi kalau kita yang ini nak kalian ketiga, biasa. Tidak ada jin ada government mentah, nak mentah benda buram ya kita, ada yang perlu ya kini kerja jarnah lang ini. Kamu kata kadang kacang keburam hang ni rukom pada tinsuk bakas sulok ya betul. Kita kalau kemudian kamu tahu bah pada usahanya nabrok kini yang nablakit di kecaka apa Silong City kadai tang sikau pun kelas kuat minta kadai kecaka dong kontenmen buat municipal jalan nang tahi kadai kecaka dong ke jongki hapsan hima berkini kuret kita kan tahi kadai ada government tekok mana ini ni kalau mana aja nakliang juni kita sang ninongnya kali dari East Kasil local taxi welfare association lo ni kalau mana aja buat ini kita nama bakal lisa kiriman ke pakisim ke sorka pareng laduk mensua haduk kamu tak laduk kut kata ke bakiwai san pro pentah hadis tak matai hari baka tadi sini ya ba pia kendu awai dai baka sini ke ba mangi hingi siam hang ni tolong ba naduk ba kelas dang banwan menteri ketika kamba bikin fencing nadu nak kia tak hadu ting besar gua teh neng nadu nem kibla letno ni ju yang kali jungi hakinik beta bat pendalatai kapali ba ngin play ban have passenger nilai ban have passenger stay siang marba nak kaliang ketnat kuleru jengi ke island artli kali bangin yang ta siang te kiba bon kali kiba tam nang ta babot sipau ne artli ne nyo ne pratli mut ki kebesar yang bersenet kejingnya ketika tahi golong ba kani ka mesti semua la ta kadai saka
kantonmen bot kolong ba ibu kajing tepat khmat jengki ba la dalong kepala kan kin pelat tang ini penta nak penta jungi ki ba jungim cakpo mangni kahab man laksmi ya bai dei bagani ba phi yang kali ni to yo jingbet na manu ani tuan jiktep ba kani ke jaka kadi jongno ketung kajing tep pengiyo ni kesni beladap tek kilong bakani ke jaka kadai be kadai kajing pet jong ka kantonmen Ndrei ba yang tak kejingyang hang ni teng misuyang macam tu. De kadang kepuar bagi nakaliang ke pi bor ba dai pet jong kantonmen kiwan ban hak kendria ngiru hiju kendria bet. Ki kendria te ki ong ba hadin setengah ta don sipai ki ba wan ban batai ngi kumta. Hadin setengah ta ik kilek itu hadin apa minit ne kumta apa setengah ta on dalalek ki ki officer ba bala tiba dan ini baterai ni apa dia ni selak wan yang biang te ba phi yang kali hani te jusio na me kata bai paring na ni nu gini ki kadi na kantonman na ni nu orang komputer nak tak jusio Habatin pej bahaki kashab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya